Ni twacokereria guku ni kwa Wega TV giki ni gitugi kia ruriri neno ni tabarira ya ngwa cia uteti tukiingira gicunje gia keri we wakihingurira television yaku ihinda riri turagithie na mbere gukorwo twikirunga na wakiri Robin Karani na ni kama wa githinji tukimurika ohoro wigimaine na mwerekera wa kindu gigwitwo mung'ethaniro gitongorio ni Azimio tumenye hihi marugameire ha kiama kia Jubilee gitwika kwina njatu igiri tumenye hihi maundu magikarite tukiingira gicunje gia keri tuko tukiurania ohoro wigimaine na kindu gitagwo Jubilee turanie hihi kiama kia mugiku ni kiriku kiama gia kirima ni kiriku no ratongoria kirima na hihi kirima kina future thiini wa uteti wa bururi witu wa Kenya maciro mutuko tukiurania na kwa wina kiuria twaririe kugana namba itu ya ifugo mugwanja mwakenda mugwanja ithathatu mugwanja ithathatu mugwanja kuria gwa Facebook Wega TV KE na gwa mutambo itu wa Twitter ni @Wega TV ciuria ciothe tugucokia guku kwa Wega TV wakiri tukuranagia tiriri kiama kia mugiku ni kiriku na hena kiuria kingi nguongerera iguru wa kiu ni gukoretwo kwina ngucanio eho gatagati ga mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenya no gutuika we ndaragia kwina mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua ngaigua ta uria kugwetete atongoria marathie gwo kuri we thaa ici tondu niwe uroneka tari we na giturwa kiria kinene mwena wa kirima ndiraiguite ningi kuria Murang'a ta gwa kana mwaki kwina mundu gwitwo Ndindi Nyoro na kwina atongoria ingi muno makiria maituro-ini nene thiini wa bururi witu wa Kenya ihinda riri Mount Kenya irorete ku ina munene wayo ina mundu tungiuga ati niwe unyitite muthigi na hihi kiama kia mugiku na kiama gia kirima ni kiriku nyaje na kugo ya mbere kiama gitibataire gikorwo kia mugiku ka kia mubaruya no it's unfortunate that no ginya mo brand with a certain region in mind as it stands igiorio nie igiuga kiama kia murima ni kiama kiraririria one man one vote one shilling ndugiona kiu mwena ine wa the current government the Kenya Kwisha side ndugiona kindu ta kiu ndigwetekira kwanza hau reke tugema ati turathi kwi Rigathi tondu deputy president in an illegitimate government tugathie kuri we tondu acio marathie kuri we ni iguoya uria nyanjirie na kuga na hari andu tani ri niturakena muno mathie tondu nio twetindaga tukiuga hari hatiri na andu aya ni maheni ni meguthie haha hwai-ini makaina baba utuko mesugoi na wa maiguire makiuga anga ni mahetwo deputy governor ya Nairobi agaki matuhu matari na kuria marathie ungeo deputy governor ya Nairobi no heo deputy president ni kwira sense riu njoke na kuo ate mutongoria witu na mutongoria wa Jubilee akoretwo e Uhuru Muigai Kenyatta nawe mwenyewe ni araugire ana kanwa gake ate as Jubilee our position is at Azimio coalition party na baba ni party leader witu wa Azimio aya reketorani atiriri nyumba ya Jubilee ironeka tari kuhiera hia mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta na gitio kinene niwe president wa kana wa bururi wa Kenya aniwe munene kwa kiama giki kia Jubilee ndathikiriria ngaigua kwina andu maretwo NEC members ngaigua na ta mararegana na murugamo wa mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta hihi no tuge ni anyitirire muthegi na mundu no akwa anyitirire muthegi atari utongoria-ini na hihi atari na kiama tondu hihi ni uko kinjira kana kiama giki ni atunyithikithitio ni atongoria aria mathuri kiama giki kia Jubilee nyaje na kugo ati kiama niguo githondeko ni gukora na kindu gitagwo constitution andu acio recta NEC members according to our constitution NEC yenyewe ri ingiruta wira ri ifataire gwitwo ni party leader kana secretary general hiyo ni number 1 the organ ile ifataire gukora ko deal na discipline issues ni the National Disciplinary Committee andu acio maetwa na NEC magiathomire katiba ka Jubilee ni magiatwarire kioni the mbere ya disciplinary committee mauge thina ni uriku niguo guke na decision ya disciplinary icoke itwaro kwiki kwi NEC niguo NEC approve kana disapprove acio ni makoranire tukoretwo tweka
petition, Supreme Court petition ya presidential elections ya 2022 ri twari na kindu gietagwo hot air na ni twekaga falsification of documents ndamenyire harera umire tondu aya andu mureta NEC exactly what they did tondu niguo wike NEC no nginya wa advertise no nginya witane no nginya gukorwo na signature na no nginya all members wa NEC moke mathire na kiria na muthenya umwe gikorana na Ivasha magioka muthenya uyu magitwara marua ma deputy secretary general ma backdatetwo na magacoka magasuspend mundu atahetwo fair hearing atathiete with disciplinary committee na wenyewe ucio mararuga ni receive complaints cia disciplinary cia those members handu ha mathie maka defend kiria mathitangitwo na kio ri magathie makenyitania makauga Sabina kana Fatuma ate co-opted members gutiri kindu ta co-opted members kwa NEC riu uguo ndirauga ati haria tukoretwo ri twina mundu waruta wira very fishy ndajiria na ngikwira thirikari ino yeciragia othe na oikagirio bia bia icio ni hindi ciraruta wira tondu mwathie kwa tribunal agetikira marua morimu ta mau akauga muthie mugeke party resolutions muke mushoke muka address disciplinary issues later gutire kwathi uguo ni gutire hindi woka wiro ni twakuhingira uingire njera ucoke uke utwire kana ni wekire kana ndwekire utikoragwo ni uke tukuigue twike judgment kana ni wekire ni wahetirie kana ndwahetirie na hau niho turi ta Jubilee haria turi ta Jubilee ni ate utinanio gukoro na gugithie na mbere ri kuraumana na mundu gwitwo kanini koru ni aratherire riu aretwo kanini kega no koru ona geke ati ni undu wake ni kware na elections ya yala na true colors ya mundu gwitwo William Ruto cikionekana muthenya ucio uria athakite uria Mount Kenya tagakorwo na MP kwa yala na mundu gwitwo Rigathi akiumira akiuga riu ona tutigana na uhoro wa kiama twanjiririe na na mucii niguo twajia na mucii ri icio ingi ciokage bada na mundu gwitwo kanini koru akoragwo akenereire uhoro ucio na agithie kwa rigiji riu wira ni gwika atia no kunyita andu akimatwaraga ku makaheo tofia tunini magacoka guku gutwinira ngaki ngazimio is dead ngazimio tutire kuo ngarigwo riri okoro wi wira ri na nama ni guteithio rateithia Kenya ri uratindiranira na azimio niki aya tareke turania tiriri tondu bururi uko na system the system broke down to ndathikiriria thiini wa kesi yothe ri ya kanini na mheshimiwa kanini wa kuma kuria kwa yala na mundu gwitwo Jeremia Kioni former MP kuma kuria Ndaragwa turania tiriri maundu ma mothe nimatwarirwo kwi registrar of parties mundu gwitwo Nderitu niki kiria kiathire na mbere agikorwo agitikira undu uyu inywe ta Azimio inywe ta Jubilee aria mugititwo mwena wa Kioni ni mwambiririe gukorwo mugipetition maundu maya kwina process mwambiririe ta mwakiri gutigira ati ni mwarumira kiama kia Jubilee na toguo urakorwo kiuga ni giacoka haria gibatie tondu ndathikirie mundu gwitwo kanini arauga we niwe SG wa kiama wathikirie mundu gwitwo Kioni akirauga niwe SG wa kiama riu mundu gatigwa tukanirwo twaje na kugo Kioni ti kuga arauga niwe SG Kioni niwe SG kanini niwe urauga niwe SG atutimoi atutio yakinyire hau ati no ta Arsenal na Njogu uramenya uria yahacire muti no ni uramenya ni kugwa hau ni hwari process ya mbere ri ikwa disciplinary committee na yo ne ndauga ni ndafairire on Feb 4th ndafairite ciothe koguo iyo process ri ni rathie na mbere nginya disciplinary etwikeke convened niguo ithikiririe all complaints na heane verdict niguo citweke transmitted to the NEC na NEC no itirio na SG kana itwo now na party leader how sawa on the other side decision ici cia territory ito ci challenge ite haria political party dispute tribunal na tukeo stay orders iyo ni iratumire Kioni acoke office tondu indo icio ciekekire no nginya tukorwo na na
ndungiuma muthenya umwe urute mundu office na wikire icio ni tactics cia moi na ntwatumire ku tutire hau anymore. If you want to create a party kiria marenda gwika na mareciria tutirona mundu gwetwo Moses Kuria ni ari na kiama getagwo CCK niguo heo waziri ri akirwe ke atia abunje kiama aingire UDA mundu gwetwo JB Muturi ni ari na kiama getagwo DP niguo heo Attorney General agekwa akirwe atia uma kiama ingirako UDA anayo ramono metereire maheo kia matachubiri macoka maheo kia mari magitware ko niguo UDA reke turanie atiriri hau hakiama mundu athurio na kiama kia Jubilee na kiama kia Jubilee nginya ihinda riri na akodira hetia kiwatho abatio ikara na kiama kia Jubilee na angihera maundu mariku mangihandika tondu riria akorwo kwa alliance na mwana wa UDA nita kuga ni athamia meciria make kuma kiama kia Jubilee na niguo turona tondu tutiramona mecemani-ini yanyu na turaigua ni riria mundu gutwo president oka mwana wa kirima me hamwe hihi ni maundu mariku mwambiririe gukorwo mugibuatira utigirira ati ni mwa discipline andu aya toguo akorwo kiuga kugira disciplinary committees so tunafaa kuanza twaje na ku define electoral fraud utire muthenya ugakorwo ni ura side na the government na bado ni urenda gutwika the deputy whip wa the opposition no nginya ucagure one side you can't have your cake and eat it too acio ni andu afatu maduro Sabina Chege okorwo ni wathie mwena ucio ri ruga mwena ucio tigana na ite cia mwena uriku cia mwena uyu ungi because it did make any sense ati no bado no uraruga mata minority whip na we side ya government nduthie mwena ucio na nikio ndauga okorwo ni arume the constitution says that for niguo a seat a member of parliament kana member of national assembly etweke declared vacant one of the reason is if you kama oko waigirire we independent waigira oka join kiama kana waigirire na kiama fulani ugacenjia kiama kwa nyufatiro gwiko by elections kiria gikikite ni atiriri Kenyans ni turaigithirio guoya muno tukona ta tutangi challenge ani ndamwira ni ni nguthie wiki eno ni mukunjigua ku na gukorwo listete o mundu warugire kabato cokere kithurano kia those places niguo tumonie an Azimio stronghold is an Azimio stronghold tutigakona andu maharuga mwena yothe iri na niho horu niho ndauga ati mugikuru ndari akura ekiguoya na niho twina acio marahera Jubilee ni iguoya iria ciari guku na ni turakena cithie mambe mehere tuthondeke na njamba andu mangirugama na msimamo na makoroho mundu ta Jeremiah Kioni akoretwo agitwira thirikari ino ndikirereka kuma before na tumecagure nginya tha ici ndari acenjia akamera muona mwatinda mugituhoera mugika ati turi ahutu na tutire mbia mutuweke thirikari mutuhe mbia na make sure ne twatiga gwika atia kuhuta ndaraririria mundu wa Azimio airia ithuothe ta Kenya tondu ni kuru kuhana uru pio na thirikari iria iho no yonirie magego etwire tuhoe niguo turi hau ri turani horo wa committees abunge makona kindu gitagwo right ya gukorwo methaini wa committees ndigwa mundu gwitwo kanini kega agitetera mwena wa gicunje giake ni marakorwo makingatwo thiini wa committees turani is it in order gukorwo matari thiini wa committee na twarora nginya aria marugamira na independent kiwatho mari na kindu gitwo no makorwo makirugama thiini wa committee cio na ni watho hihi andu a Jubilee na kana makorwo magithama kana gukorwo magithie mwena uria ungi ni is it in order okorwo magitunywo committee iria mararugama leo niguo the committee membership ekoragwo proposed by the political parties or the coalition parties according to their numbers niguo kwa committee ya public accounts elidagwo ni opposition ekoragwo opposition led public accounts we ndire urarugama mwena wa thirikari ri niguo uingire park waingiririo hau no
ni the opposition waingirie hau by virtue of being in the opposition riu ni waingira ni wacenjia ni watiga gutuika opposition why do you still want to remain there niki urathi na kurira indo irio utarafuata ni hypocritical way of thinking ira atuma andu mecirie no mundu no aruge mwena uyu na atindi akiria irio cia mwena uri uki tutibataire guthie hau haya tuli hau ri mundu gwitwo bita wanyu na bita aranjira mathaa maitu ni kurengeka mararengeka kiuria hii kia mwisho ni nyingi muno makaria twatiga no ni njui no tugwethana tuthie na mbere kurunga ndereti to ni ndereti nene na twaugwa maundu meigotini no tugieterera maundu macio mothe tuone uria megukoma makiunfold no tuli hau ri turania atiriri mundu gwitwo president William Ruto ni akoretwo akiendekithia mukoma mukiheo gituro gia official opposition na inyu mukoretwo mukirega hihi bururi no rugamio turi na opposition na hihi ni hari na bata wa opposition ukorwo magifando ni thirikari eta official opposition na gitumi kinyu ukorwo mukirega gituro giki niki turarega ni undu wa kindu kimwe nginya muthenya uyu tutire twerwo niki gikoretwo gikiuru na BBI tondu kuma maingire kiria makoragwo makigeria ni kurehe BBI na murango ungi tondu ni mwatwire ni njuru tutikare uguo okorwo ni njega yo ngai mutwire riu ntwahititie tuikare ithi turoreke toe BBI President Ruto urauga uyu ri this illegitimate president wa nyure no we waugire Bomas ndari hau ndarugamite thi wake akiuga gutire uria guthondeka leader of opposition igatu thondeka tutige gukorwo na election mad with violence na Uhuru akimwira ona itathondekete ni ukona kana andu ni makarua baba anyitire 49.6% kuringana na Chebukati na tutiaroire Kenya ino ni tufataire guikara thi ta Kenya twambe tucokerie ngatho mundu gwitwo muigai wa Kenyatta na tumwire thengio haria watu onirie ri tutikana uma kuma hau no na tukiugaga uguo ona tugithiaga uguo tutige kuhenania niki mundu gwitwo Raila Amolo Odinga aretha ni utongoria ni keki aretha gutinirio ni serikali ya mseto kana rita riri niki aretha tondu athikirie mwana uri ungi makoma kimuikiria mihweo Raila akoretwo on a journey for over 30 years now na tijani yake niko koretwo na a certain notion ya kugaga Raila athie kwaririria indo ri aragiriria ni undu wake oko ti Raila ri tutingikoretwo na devolution tutingirai na county no irikane 205 uria twahenagio ate majibo ni moru ate tugetagio passport guthie Kiambu kuma Kiambu guthie Kirinyaga ni babo enda gutinania Kenya ngaki ithe ndio kire na 2010 ni turakenera fruits yake kana tutirakenera mundu uyu ri maitho make atinda akihutio ni undu wake ni ahinyirwo ni Moi agitwaro chambers na ni undu wa uhoro ucio ri tugikorwo na multi party democracy ni turamihirira tha icio na kana tutiramirira na kuthie ona mbere ona tha ici I say this without any fear of contradiction Raila and Azimio do not need a handshake or a nusumukate government from an illegitimate government that does not know what it wants chone murugamo wa wakiri na wakiri rero ni Steve Mungai nguri atiriri mundu gwitwo Raila Amolo Odinga ni wira arafutirwo ni AU kana ni kuresign ate ni atukanire the position here are nayo ni an irrelevant position so to speak baishi President Uhuru akoretwo Nigeria agika election observation cia Nigeria na ni indo ciukaga na igathie na AU as formed twari tukorwo twina powers enough cia kubishana na other continental organization no AU is a dog without teeth as it stands wona waheo position hiyo all you can do is offer advice utire kindu ngika ndungioka wire thirikari ya Ruto ati hena bara turathondekaga ya Marua na phase 2 yari yuke dual kuma Marua ingire Isiolo niguo tuke tumenitirie nginya Ethiopia ndungioka umwe no uge niguo twabangite no ndungi muforce gwika niguo mundu gwitwo bita wanyu na bita ni anjia kwaria githungu reke twikire gaturumu hau na twikire koma niguo ndakuria kiuria horo wa AU tondu nituonaga igicokaniria mabũrũri no ni njui ni tugwita hau ringi tumurike horo wa AU
tumurekere wa East Africa atuko tukimenya nginya horo wa andu a mathurio kure kwa East African Legislative Government niki makoragwo magika maundu macio mothe no ngugwita wakiri nigetha twiko tukimamurika hau no tutirihira tumana wakiri Robin Karani muthenya wa muthi ngwicira no wakwa kimenya maingi muno makiria na hi mungethaniro hario kirugameire ni njitagwo kama wa githinji muhuri wakwa wa bica Neline Twangacha nake mwerekeri wakwa ni Fita wa nyina wa Fita ule tuthondekire graphic thaka muno makiria ni njamba itagwo Shem Kinyanjui na kile tutwara kule kwa mitandao ni muthuri gwitwo Joel wa digital okorwo wina ihinda riega mundu gwitwo Nyaike wa Mwangi ndona ni acuthiriria no aracokeria na mohoro atumenyithiria gwatinda na ukumenyithia maundu maingi muno makiria ri hamwe na mishamanio ya retwo baraza cia public baraza. It's all about you. It's all about you. Kore tugutuko tukimenyithia macio mothe ni mundu gwitwo Nyaike wa Mwangi ugie na wiki ihuritwo ni mwago. Goodbye, tucemanie muthenya wa rucio.